Assalamu alaikum Kırgız bir tuğanlar. Bugün 21 iyul 2021 yıl. Aşa Jasta Fito компаниясынан Victoria деген bedeni alıp dikkem. Mına ekinci kosun çavatam. Bugün iyuldun 21'i. Ekinci çavatam massa жақшы. Buyursa üçüncüsün çavabızға деп ниеттен отабыз. Гүлдөрдү. Быйыл эле биринчи жыл себилген. Мassa жакшы. Комбайн чабып атат. Hala otur lan.